Jesu morena waka, Jesu morena waka, ke mo tseleng ke etla. Ke utlwile pitso ya gago, ke utlwile pitso ya gago, ke utlwile pitso ya gago, ke mo tseleng ke etla. Ke utlwile pitso ya gago, ke utlwile pitso ya gago, ke utlwile pitso ya gago, ke mo tseleng ke etla. Marara o tlhapano ke ikokobeditse baruti batsadi ka go tlhatlhologana ga maemo a lona ke a dumedisa. Hello mama, in your deep sleep. That's how I greeted her every morning. I'll say hello mama, abare yes my girl, hale mo muding ha se sa lwana ha sa kgatelelwa thata o tla bo go tla ga wa nsuna ga wa nghaga ke be ke mosuna ke mohaga ga gongwe ga nako e tšhaile ka ne ke phakela kwano ke a mošopa ke mo ra ke re mama nako e tšhaile o tla ba ngala le bakwa o gana go mosuna mme e be re ke laela pele ke tsamaya ke mo fegaga ke be ke mosuna mo phatleng bonolo ke bona gore o goreleditse gotlhe ga ke tswere ke a go bua eng ka mama. I'm the last born. Me ya ka last born ke dumela gore lorato la ga mama le feletse lotlhe mo go nna le bone ne ba itse ne ba tle ba re ba jala sa ke re iphoboge e be re tshega re ba tshega ke re kana nna ke a gola ka dipaka tsa lona ka re ba itshega thata botlhe ka boraro mma go botho na le lorato thata le le feteletseng ke ntse le ene a dikologa Botswana botlhe ka tiro a tsamaya le nna gongwe le gongwe mora motswa ka ko gongweng ka gore kgolagante ko gotle tona o na bidiwa mmago Tshidi mme gotlhe kwa berekileng teng ke mmago botho le ba itse nna ka gore ba batona ne ba se ba bereka ba le koo ba tlagela ka di-holiday ga ba kgabotse yaanong nna ne ke nna le ene full time o tsamaile le nna tota gongwe le gongwe so se sa ira gore re atamelane thata re nne ditsala se ka tlhola e nna mama ano e nna tsalane ke dumela gore ke kgaogane go robala le mama ga ke nyalwa sengwe se e le gore ne ke ipotsa ra ke tla se kgona ke sena go nyalwa ne re mestambo a tsile ke tlabe ke mora ke re ke tlabe ke nyelela ke a koromong ya ga mama ke itisa kgantela re tsamaya o tlampolaisa batho kana re tse re dikgomo tsa batho ko morago be ke nna gradually be ke kgona go tlwaela gore ke nyetswe bana le bone ga ba ke setse ke nna le bana ba nkentsha yaanong ka ba ka feleletsa ke itlhoba ga e le gore loratso e ka re lepota ko go bone thata mama na a sa rate rona fela na rata family ya gagwe ga ke tla ka batho a rata ditsala tsa me kgantele ya ka bonolo a setse a bule wa batsa ba tletse gone from different places gotlhe ko ke berekileng teng ne re ga ke tla ka motho o heleletsa a tlwaelana le motho a ba tlwaelana le batsadi ba bone e be re nna family nna mpolelelang thare mo botshelong o tsamaye o itirela masika ngwanaka ke sone se re letse re bona bo mama ba bangwe ba ba letseng ba bua fa ba tswa different places o mongwe o tswa ka kono o mongwe ko north mme re na le ba ko north west ke ithutile go pagama 20 ko Tubu gaufi le Gumara mama nna ko Gumara re na le family gone koo gore gongwe le gongwe ko nna a tsamaya teng na itirela family ko Kanye re na le family Moshudi le letse le mbona a bua mme a se bone fela ko Modipane all over Botswana mme ga re tlwaelane gore ga a tlwaelane le batsadi hela o tlwaelana le re tlwaelana le bana e le family be re nna family le ba bangwe ba seroya ba tla gone tota hela kore program o tshwantse anong o bokotse ne re ka nna bo 5 days o bua ka mama na rata family ya gago thata hela ka le utlwile mo ke a bua ga se tsa le ko tlase o tla ba bua ka bona re
ke ipotsa gore ba go sala ba fitlha ke ma ke sa tlhole ke na le thata. Hei, a mme tota ba tla bona sephuto ke re mama a go ikete pele ka dilo tse wa lwala ene go itse go e gope re boelela bokamoso. Ne ke leta ke belaela gore ntlhe nngwe le emotional no go mo draina mme ebile ga o bua le ene e ka re wa mogakatsa. Ga ke tsena mo bopelotlhomogeng na le motho wa pelotlhomogeng mo ne o ka tlhomoga pelo le wena mo lebeletse mme so re o na le sepe sa nang naso o tla ba tsaya le ga e le 100 pula ga fa bofelo a mo fa mongwe especially ka re ke bone different people le batla young couples young men young women go tla bo bona ntse le bone fo Facebook ga itse re bua dingwe tse a sa batleng o di itse di-confidential ga go bitse mme ke motho o nna a rata go nna tsa ka kwa motho go bona semanong ga a tswa go tla bo bona a ya ko bekeng a senka ba a phithetse letsogo a ba ntsha no mo fa madi hei nana le mathatanyana o se go ka gana bokana go manoso a ga ke a romphe tla go bona kgwedi fela go ra bona re a ba re motho le natlo ka thusa thata ka na la bothale le tlhaloganye o na rata go ntlatela ka ga ba tsidileng ka te gore kana no go le bokete pele yaanong wena ga gongwe o ka se go tlhaloganye dilo tse dingwe gore batho ba bangwe ba kgona go nna mo boketeng yaanong a dumela gore o ka breaka 2 seconds gongwe le gongwe ga gongwe moraro ga o ke ka kgona mathata a batho botlhe o tla ba re ga ke go itse ntse yaka a insista gore re thuse motho yaanong ne re heleletsa ga gongwe re morareng ya nne tswalela be re heleletsa e le gore o thusa batho ba bantsi le rona re mo thuse jaaka my sister se tsa buile le nna ke motho ke ratang go fitlha bana ke dumela re ke tsene mo go ene re tla ka bana ka di-weekend ba sa ba itseng ke se family re fila gore ba tlhoka thuso ya rona ga ba ga ba sina ba tsena ga gongwe ga motho o le a tsamaile a sa tla le wena go botsa kante motho o le ngwana o le o kae o ka mpantsha ngwana ano ga a sa tlholata ke re nya o rile ga a tle weekend jaanong ne e le motho o ntseng jang mama na nthuta go kgweetsa ke sa le mmatlana a nthare ke batla go go traina ka nnete e rile ga ke le 21 be ke setse ke tsere license a ntira drivera a gagwe re a gongwe le gongwe mmogo jaaka le letse le utlwa go te le dintsho ko borustenburg ne re tsamaya mmogo ko mosu re tsamaya mmogo ne re seke re kgaogana na a kgona go mpitsa ga gongwe ke ile mangwe re tlhamma go na le leso kwa le kwa ka weekend ke pagame dibase ke tle gore ke tsamaye le ene ke mokgweetsi mme se ro palelwa ke go ikgweetsa e le gore hela ke mo keep company so go mo ga re ira gore re nne very close a nthuta go change dithaere na go re hela a was the last born mme ha ke dumele gore ne ke le last born ke ke ba re ke re kana ke nna o ke motona mo go lona so I'm the first born a re change maemo mme bile le magokwa o tsamaya a itse o nang kopa gore tlhamba ke kopa gore wa apare sa apara ka morakara wa bomma ka tsa wena ga wa apare sa apara mme nna wa re ke sa apara a re ya se dire ka ke batlang ka tota na eleditse mme go tsamaya yana ke mo file sologelo ya gore tla re ga ke 10 50 ke le mme wa ga mareng ruta bonala re nna ne ke se yana mme na dumela gore nna ke sa mo controlla bona ba mo controllotse ba dule mo kerekeng ke nna hela ne ka sala le ene mo rona yaanong ke re lorato la gagwe le go rogile le go bomatsane ke na re ke nyalwa anta re botho o rate batho ba ko ya diteng nna ke ratile matsale ka ba ka kgaogana le ene ka lorato ka go tlhoka lesego bo matsala go ba nna ko Francistown mme ba teng gone ga gore ke ba banyenyane e nonne o kwa dilong o ke di sister ga a tsoga ka re itse gore re nna re sa tsoga ke go palame ka dinao bo ra mo disenyana ke bone ba kgaisa ja rona ke bone ba setseng ke bo monna wa rra go bo ba letse ba goro ka maabane ba nna ko Francistown ya ka le ruta my sister bone ba batona ba go letse teng go le ba nna ko lorato la gagwe ne re tsamaya dintsho ga santse a le mo botshelong a re ba ruta ga gona le sengwe ba latotse ra rwana ga rotlhe
ra tsamaya Francis Town ke sone hela se e rileng hela ga didimala be re ba bolelela gore mma malome a rona o didimetse yaanong ka batsadi ba ile ke bone bo matsane lorato la gago la boa le goroga gape ko ke nyetsweng teng ko Mahong ke na re ke nyalwa ntha re motho o rata bo matsanana ga o tsena kwa o ba rate ka ga ke go itseng ka teng o le lorato ke a go support-a mo lenyalong ka nnete ga go nna leso go nna lenyalo mama ga re maungo kgakala ne re tsamaya ga e le gore ke tsamaetse ko pele ba goroga le ene ba tla e le family ba tla botlhe yaanong seo seo se irile gore ba mo itse ba itse maagobo motswana a tswara moso bo matsale ba tsile gompieno ba mo lesong mme ba tswa kgakala ba tlogetse balwetse ba bangwe gone ko morago ke kopa botlhe ba mauleme ka dinao shimane a ke go bone o eme nna re go tlhabisa ditlho la ba bona ba tlisitswe ke lorato mme ba tlogela balwetse ba bantsi ko morago e be ba bona hela gore ntse re tla go felegetsa magogoto ke bitsa ke itlhetse mme le ntate ba bitsa mme le ntate ko Mahong ya kwano ka re mama yaanong e tla be ke itse ke re mme le ntate mama ba tsaya leina leo le ena a ba bitsa mme le ntate gotlhe bo my sister kore go botlhe ba itse hela re ke mme le ntate e tla re ga ke ile tirong a ba sala ba leditse ga ke tswa kwa ba mpolelela ene ke kgotse ke bua le mme le ntate tsatsi la ntlha ke utlwane ka tshega kere ao ke ba ke bommago a re ko morago be ke tlwaele ka le nna bankana ke hei ba ntshega tota nka re mme le ntate ba tla wela ka o ka ora ka lenyotlhe ke mo lelope e be ke tshega so ke re ga ke tsena mo bolwetseng re okile mma rona re mo okile ka lorato re mo tshwaraganetse le bonkgonne le monna wane le bongwanake na sa re tlhabise ditlhong ka satsi lepe lebe mo molong thank you nyara mooka ka lorato bosigo motshegare 2 a.m. ga mama a sa tsoga ga ke tshabe gore ke ralle gaborone ke tsamaye re mo isa bokamoso ne re heleletsa re tlhophile hela gore tota sepatala ke bokamoso o nna yang kana o nna yang re mo rwala ka re ne re mo isitse kwa re bone kheye ko godimo ba le lorato ba mo rata ebile ba mo tsaya ka mma bona after 2 days ebile mama wa sologetsa o fodile o boela lapeng ra mo ka hela yalo ka lebaka go na le malatsi a e leng gore ne re mo tlhoboga especially ke na le bonolo ke setse le bonolo bobedi na nna le letonyana be ke sala le bonolo ne re mo tlhobogile hela mo dipelong tsa rona so re nna hela ga bolao go itlhele nako nngwe e setse e tšhabo 2 ke tshwanetse o tsoga ke ya tirong a re nnaka tsamao go robala ke tla sala ke mo lebile e le gore tota ne ke eleditse gore ke mmone a tswala mara ke nne mongwe wa ba batleng ba le go ga didimana mme ka modimo o na le dithulaganyo tsa one e na re December towards Christmas tota ne re dumalane le monna wane ga nke re jala di-Christmas kwa mo dinyong ngwaga o be re dumalana gore mama ga a tsoga festive re jala ka kwano mama ba re ga go tumalatse a boheko e be ke ra bonolo ke re monna mogolo le ene ko Mahong ntate be re bolelelwa gore kana ga a tsoga ke motho a pele botsogo bo ba ko tlase be ke re hei motho a modimo wa support monna me na tla almost ke re o tlodisa weekend fortnight e latelang wa tla o tlodisa weekend mama tla ba mo leba ka lorato a ba re wa ntlhola ngwanaka ke a leboga a ba mo tshwara a mosula a ntse a le ko tlase e be ke utlwa botlhoko e kete ke tla nna selfish ke re mme a re go tlhola monna mogolo ke tla re after New Year after Christmas e be re boela ka kwano ka nnete be re tsamaya ke bona gore bo my sister ba teng ba tswetse dikolo yaanong mo diatleng tse di siameng tota ke tshwengwe ke sepe ga ke letsa le bone ba mpha utlwa a emetelini o fodile le sehuba se le ke
be ke re ao mama tla fola after Christmas re natehelwa re re mente re nne le ba ba ka kwana kana ke tsamaile ka di 31 I called ke leditse motshagare ka letsa ga masego a kgaogane my sister ke ntse ke botsa o ntse yang ke bara ke re ngwaga o mošwa every year ke ira yalo it's only 2025 ke sa kgonang go bua le ene midnight every midnight na letsa ka re di-network di dingaro ga ke sa motshware ke ena a ntshwarang a go motlwa go te happy ke re ao ga wa robala re ke tsogetse yone hela happy new year go go rayang so it's the first new year ke sa utlwa happy I called Bonolo abantare bobedi ene go ntse go thuntsa di cricket ka ke sa ga ke re a lo one a re re ke re go mo hudana gona age ora le nna ka thusa mama Bonolo abantare Magdalena no go wa kuma go simela leng ka no rusia a re le nna ga kitse go mo gantse le ke na le monna wa me le malomagwe tota ngwaga le ngwaga re kgaoganya mmogo yana ebile re se kwa lapeng be ke te ke nna bodunyana be re kwa re ile lapeng ka bo 2 AM mme re robetse ka bo 3 yana ga ke tso re ne le nako mang ke ne ka lora mama gone di 31 ke re di 1 yana gongwe ne le bo 4 or 5 ka re robetse early dot ha te robetse early morning around bo 4 bo 3 mama na la selo se se botlhoko ampaka ke bolelwa ebile ke batho go ba go ga bolong go ba ga ke ga di make a mmona mme ga ke mo leba a sa tsoga ya ka ke mo tlogetse mme a itsamaisa mme nna ke tsere ke mo tlogetse a sa itsamaisa a re ga ke bolong go batla nthuse ke gakgametse gore ke mo thusa ka eng jang a ke santse ke re ke tla ipotsa be ke bona masika mangwe a gago gone mo torong batho ba le bantsi bangwe ba robetse hatshe jaanong ke belela re ne ke lora lone letsatsile ga ra go ka bo 8 Bonolo wa letsa go nthare mphe rrago ka mme na ga ntlhobetsa be ke kwa ke re kana ga ena ga a bua le ena re happy new year o tshwantsha morare happy new year mme be ke reetse ke batla go ke tlhakanya ke ira re gonne ke batla go reetsa ka tsela nngwe ka sengwe ne sa ntshweng ke bona a rabantsa le ba kwa re o tla re bolella fela ha dropa be ke re ne ke wile a ba re e ka re gata ga tsoga ba mo isa sepatele ke re ka ra ne ke wile nya ba re ba tla ba bua ga gona space se confirming me ka didimala ka lebaka ke go bona mama ka ha re ratileng ka teng ka re tlhokometseng ka teng le bana ba rona a ba hiletswe tse di molemo ba tota ntshedisitse botshelo bo e leng gore bo go godimo di-memory tseo ne tsa tla nna nthekela sengwe le se gore ga ke sa batle ebile a o fara tse dingwe ke tse ke sa di tlhokeng mme le mo gongwana ke na dira hela yalo especially ene kana mama mo godiseditse ka godimo so ke simolola ke nna le di-memory tsone tseo gore a mme e ka re ke sa bolo go kata mama dikgwedi tse di kana-kana ke batla gore a didimale ke mo lebile ke mo iswalle matlho yaka ne ke mo promisitse gore ke a go tlhokomela mo old aging mo bolwetseng letsatsi la bone ke tlabe ke na le wena a ba decide gore a tsamaye ke sena le ene mme ke lebogela modimo gore o ne a re file mme yo lorato a mo fa dingwaga tsa pasela se e leng gore tota ga se mongwe le mongwe ka ba ka ikgomotsa ka gore bana ba bantsi ba ba latlhagetsweng ke batsadi ba le bannye tota rona re leboge ga re nyatse bogolo ba modimo ke gore hela gore ke a go tlhoka ene o ke tla neng ke gorogela mo go ene ka gore stopo sa me sa ntlha ga ke tswa tirong ko mošopa ke ne ke gorogela mo rumong ya gagwe ke be ke mmotsa gore o tlhotse yang le ena ba mpotsa gore wena o tlhotse yang ke be ke mo itekodisa ke re ke a lapa ke kopa go tsena ka ga ke robale ka re go komita ga go bonolo tota ne ke tlalagela ke nnela gone ga gore ke mo tlhokomele ka gore yaka le setse le utlwile ga a rate malapa a batho ga ba setse ba godile ana ba rate malapa a batho ba batla go
go nna mo malapeng a bone mme ne ke ira yone tshologetso ya gore ke mo rile ka re nna ke a go tlhokomela mo bokoding ke go fa tsotlhe mme ke irile hela yalo o ntirile gore ke nne independent ke e re le ha sewa ke kgone gore ke tsweledise botshelo mme ra go tsweledisa lefa lotlhe la re le tlogeletseng le lorato lotlhe le masika botlhe a re a tlogeletseng a mo lapeng la a kontle ke re a moya wa ga mama o bone boikhutso jo bo sa feleng a amogelwe ke baengele ko le godimong a robale mo sebeng sa ga Abraham ke tla be ke emetse lonaka gore le ge le betlege ke go mmona ke more ke re hello mama a ntshune a nghake rest in peace lady ke a leboga I think it's tshwanetse gore batsadi ke change-lewa I think ke change a bit ke bolailwe ke assistant ga ke tla phakela le assistant ya me ke mora ke pule yana go tla re bereke le mona go a go tlogele batho ba bone jaanong ne ke le ke a gore re bue mme ano ga re ise re fetse ke a go kopa gore batho botlhe di buitse ke tla bo di latelang minda nako because wa pula yana re mo karolong ya bobedi ya dibui re na le karolo e nngwe ko pele ya bo ya gore moruti a tsaya segwagwe ke bo ke utlwa lona pele le re e chaile ga ke ra kwa bagetso dibui tse ke setseng ka tsone ba le tshotseng program di dintsi and I think wa go moruti le gore di cut with due consultation because otherwise ke bona ka 12 o'clock gore tla bo re ntse re le gone ya ga ke ra kwa batsadi and eventually ra go tlhoka thuso ko pele gongwe go tlhakatlhakana ga e se gore ke dira jaana go le itsa go bua mme mind a nako ke tla bo ke biditse son-in-law e le co-pilot as well Mr. Mbwe tla ya o laele mama ga gore a re na mmitsa kwa o tletseng tate I think wena o ne wa kopa mama ka kona ke ra na kwana o ra re mma Banda je tsone ke le dumedise ka leina la le maata la morena Jesu Kriste. Tota ga ke na go tsaya lebaka. Tota ga ke na go tsaya lebaka le le kalo-kalo. Mambwe o buile se se ntsi thata tse nka bongwe re ke ka tsona. Me hela ke leboga modimo gore a bo mohile thata le nonogo ya ka bua ka motsadi wa gagwe jalo le bakolo ka boka ke batho ba ke na le bosupi ya gore bana ba utlwana tota ke supela gore ke ngwana ma modisenyane di simolotse go nna ngwana ma modisenyane ka di 26 tsa November 2005 gompieno jaana ngwaga one wa 25 tabe ke thena dingwaga tse 20 ke le ngwana ga mamodisenyana ke le nna ke nyetse ke le nna ke nyediselwa mo kerekeng yone ya Roma ele kereke ene me mamodisenyana e tsena ne se lorato le ntse le buiwa le a tsere ke go ya la ka lentso le me ke supela gore ke na le ngwaga tse 20 mo lenyalong go supa gore jalo ke le ngwana mamodisenyana ke na le ene dingwaga tse 20 dingwaga tse dintsi thata gore a bo ka itse motho wa mo seka-seka wa bona gore ke motho wa sebopego se mme hela dibui tse di simolotse go bua maabane le gompieno tse di buang ka lorato la ga mamodisenyana ke boammaaruri jo bo sa jeleng pheko ke lorato le ke le bonyeng ka mathwana le ke le bonyeng a le nnela le ke bonyeng a le neela bana ba gagwe le ke bonyeng a le neela masika a gagwe ka bophara ke se ke supang yala gore mme mamodisenyana tota ke goletse mo go ene ke a mo itse a re ne re o ka re ithela re na le ene le bana ba gagwe re mmogo mo setirong
go iketile go tsere dikgang no ka lemoga hela yo gore yo ga a tsomara motswa ka go palla go bua gore fono fo go no ka lemoga nyela gore nya yo ga so rona gore motswa go tswa tshaba ese me hela ne re so se mo hela re tshwaraga ja ka supile di tirelo tsotlhe manyalo dintsho tsa go maungo bontsi ja tsone me mamodisenyane o na di tsamaya la bohelo a le tsamaya ke kwa gantsi re latolela maagwe magatara ngwana ra molelela gore re na le lesoko gantsi anta re a ra nya ga ke sa ka moraro wa lwala ta gore go imetsa re nya batho bao ke ba ngwana ke ta go lothona gore ke se ka ba mbona ke ile go ba go motse e heletsa re paletse re motse re ratsa mailene go kwa gantsi e lo rato la tsweletsa le supa mo batsading ba me le nna jaaka motsutsupi ka lora me mamodisenyane o nkgodiseditse ba ngwana ke wa bohelo re motogetsa na le ngwaga re motogela nna le ene rona re ile ka tsa tiro ngwaga tse tharo re seyo ka kwa ele ena mo godisa bile a re tsana ha ena bile na khona go ntemoga batho ma go ena magana go theletse a itsela re mama ga go ke mamodisenyana e lone lo rato la o supa gore tota ne le motsadi yona a ratela le botshelo ga ke nna le ngwana ke wa ntlha ko Francis Town kao a tsena sekolo teng a mamodisenyana ka utlwalla gore ke ile tripi ka go setsa le nosi ba pagama wa malate a re nya ngwana ke o taga sala go tana sena mo apela nga tsa sekolo a tsweletse a dira le makgetho a le mantsi ma tsena kwa ga nne he go ta itshela jarata e hetswe e le sokono batho ba tsala ba kgametse gore mme wa senata kowe ke ba ra ke nya mme kana ke my mother in law ba khamala ao mother in law khona go ta go hella jarata ka re nya ke bona one ya e lo rato le ka lo ka ja ngwaga le ngwaga ka December ha re ya mau ne ra tsama re tshwaretse batsadi ba mau sengwe mmelenta di tswa mo mamodisenyana ha limile re tsama ka dikgetsi tsa mmita re ka baranya bo maungu ba ba limile nya ke batla ba go ja kgetsi tsa mmile tswa mo gone skills sa sense bua ka tsona tsa go roka Christmas tse pedi di hitileng ke la itswalla na roka ka di weekend a roka a re tsama ka December o ntsha shirt e mechisa le 2 piece a seretse melenta couple a mechisitse e le lo ratela la ntsa le supa gore a maruri motho we ke ngwana keo ke mo ratela le masika ga me mamodisenyana nako tsota ke ta kwano ga ke mo dumedisa tabantare a dumela ngwana a utsugile ba tsoga jang kwa ga ke tsone tse dingwe di khadi ka tsona mo maletsing ya go ya a lwala ga ke molaela tsa tsamaya le modimo ngwana mme ga ke itse gore a o ta mphithela ga o wa ga gantsi ntse lone mo ga ga mme ke sa itse gore la bohelo ka December ga ke molaela a nthare ga ke itse gore a ta mphithela gape we heletse nna mahoko a gagwe a boamang mme hela re ikgomotsa ka gone gore tse dinte gore di diretse re godiseditse bana o re bontshitse lorato o re bontshitse gore motho o thata ka motho o mongwe ke seo se tsa tsamaya re ikgomotsa ka sone gore nako nngwe ebile ke ka betšha gore mo ke ka betšha la baruti ba re le a batho ba re ga re a tshwanela gore re a thole mo lehatsheng mme hela nna ka re ka tebo ya me ka dingwaga tse 20 tse ke nnile le mamodisenyane tare baswi ba tsoga e nne mongwe yo kgathansa morena Jose Kriste mo re ka betšha ka sengwe le sengwe se ke na le sone ka jalo ka ra moa a ga me mamodisenyane le lorato la gele le kalo
a robale ka kagiso. Jale. Thank you very much, Mr. Mbwe. Kau, au bak, kano, kaya mbona ka, bosile, korasina ni obatsadi, korasina ni ori aneng, bam promise gore batla summarize. And then, ditsala, Professor Baneka Mukibelo, Mpoluken Chalani, Betha Ntalagwe, no nani go le ready batsadi gore leke. For one. Okay, no. Professor. The professor, you are now in Nosi Utabu, moving on the Tsara. Thank you very much for that. Joanna Teddy. Kena Kaombwe. Say Kitilan Husugua Kisequadi. My grandmother was a very wholesome, kind, and loving individual who was not just a mother to my parents and her other children, but a mother to the community. Personally, I stayed with my grandmother most of my primary school days, while my parents were in South Africa to further their studies. She knew how to make a house a home. She helped us with our homeworks. Tota o twista tata ka dio tse dintsi tota. Le go ya kerekeng ke le monyenyane ne ke tsana kerekele na go Roma. La ja ka ntse go bua le auntie ke simolola le form 1 ke tsana tsa sekgowa le mama bodolo. Me ha ke a lebala tsotlhe tsena di go Sunday school go Roma tse dintsi. Ha ba tsedi ba me ba since ba go South Africa ja kana ba bua ba ile go ikotsa dithuto le ke nna lena anthusa homework ankisa sekolong na go tseding ga ona le bo parents teachers what ke ne o teng go tota mahokwa ba buile botlhe mahokwa high enough for le rato lotlhe la le nnetse ka jalo ke tla re ke leboga di advice tsotlhe tsa di mphileng gore ke tswele thata mo botshelong se na rata go se bua thata ke gore re ithute thata gore re nne sengwe mo botshelong le se ka nna hela yaanong ke tla gakogela magoko a gago botlhe ke a leboga ke tla re a mo wa gago rolo ka kagiso grade amen Au bakwe. Mira. No. Ubisila. Sana pele kau. Sana pele jaka. Good morning, everyone. My name is Kanomboy, grandson of Magdalene Mudisenya. First, I would like to thank all of you for being here to celebrate her life. We are gathered here to remember an incredible woman she was. I will never forget when she would kiss and hug everyone who visited. It showed how much she really cared for everyone around her. She had this way of making you feel loved, whether it was with a warm hug, a kind word, or simply being there when you needed her. Rennie had an extraordinary way of making people feel at home. She had an incredible warmth around her. Everyone who would walk into her house could feel her love. She was strong, beautiful, and knew the right words to use to make you feel better even in the toughest times. I remember when she bought me a little toy car on my 7th birthday. And my mother was jealous and complained on my granny. To my granny that she would never receive those kind of gifts when she was young. But that didn't stop her. On my 10th birthday, she bought me a bicycle. And that was one of the things that really made me know where I was the favorite grandchild.
I'm so grateful for everything she has taught me. Her wisdom, her kindness, and her endless love will stay with me. I know she leaves behind a legacy of love that will continue to shape us all. Although we will miss her deeply, I know that Granny will always be a part of us. The love she shared with us will never fade. As long as we remember her and carry her lessons forward, she will live in our hearts, and may her soul rest in peace. Thank you. Melangata. Kinawa mudisenya. So we are here gathered for this old woman, a strong, beautiful old woman who had a good heart. She was a pillar to most of us. She was a glue to the society and other families. She raised us all with love, no matter what no lema. Grini nilemo telo lorato. Arahurisi se baroke. So, I lost a very great mother that helped me through Yakanzeke Hola. She's been with me since day one. She kept us together. I grew up with the love that she shared to us. Nere amo ngaka kumala tim. Romang monosa khatani. Now follow us. Okay, sure. No, you did it. Thank you very much, Professor Tsala Professor Baleka Mukibelo. Ke kopa o tsamaele ka kwano. Ha o bana ke tsamaela ka ha ke batla go bona gore ga te se go ago o ka re se boto ka re lefa. Ga ke ra tamela ka khora senyane o ba getso re tla bua re lefa yanong because o ka re go boto kanyana ga re lefa. Ka ka ba Professor Dumedisa Phutego ya Modimo. Na yo ke emeng ha ke bidiwa Prof Mukibelo. Me makisimolle ka go tota marara o thahano. Ke tota le lona baruti. Ke tota le lona Phutego e molemo e tilong go re tsidisa. Ba ga tse ke dumela gore motho mongwe le mongwe ha a tshela mo botshelong o kwala buka. Tsatsi le letsatsi ditiragalo tse di dirang kana ditiro tsa di dirang di a kwalwa. Mme go molemo ditiro tse e leng gore ha motho a ntse a tsamana di kwalwa mo letapeng. Ke dumela gore ke ya ka o bona tsatsi eno re bua ditiragalo tsa ga Mme Magdalene Modisenyana. Ha go o ntse go buiwa jaana ke lemoga gore ditiro tse tsotlhe tse di buiwang di ne di influencewa ke gore ke teachera ke motho yo o dirang pharologanyo mo botshelong ja motho. Bogolo jang matitšhara ba ba ko primary re ka lemoga gore teachera o ntsha profession nngwe le nngwe mo lehatsheng ya ka le bona le ntsa ga gona profession epe e sa tsweng mo go teachera. Ha ile ba ba rutang gone ko primary kwa
ke bona ba ba nyatsega mme ba dira tiro e bokete-kete go gaisa ditiro tse tsotletse ke dumela gore ga go twe ntu e ne nna e na le bana e tetse bana ka baka la gore mme Mamodisenyane ke teacher jaanong ba gaetso ke eme ga nna mo boemong ja tsala ya gagwe ya botlhokwa jaaka ba bangwe ba baletseng ba ntse ba le mme Constance Bantsi Sebinanyane ke mme yo tlholegang ko Serowe o paletswe ke go takwano ka mabaka la gore ile hela ha ka utlwa gore tsala go e tlhokagetse le ena ba totomelanyana a upela gore a thakathakana mo e leng gore no go padile le gore a ba goroge kwano mme ke ha mo boemong ja gagwe ke nna ngwana go wa nna ke tla bala mantswe ya gagwe a rileng ke a bua kwano gore mme Mamodisenyane ke mo itsile pele ga 1976 jaanong mme ka bo 1976 bao ke a ba tsena sekolo ko TTC mmogo ba traine mmogo re Modisenyane e ne le tsala e tona ya ga re Ronen le dirwang Sebinanyana e leng monna wa me ke ra ke re ke bua mo boemong ja ga mina a re ne re utlwana le fa re ne re kgona go nna bo dingwaga re sa bonane re godise bana ba rona mmogo ke dumela gore ga ke tsela tsa itse gore botsala ja bone bo simologile kae mo lapeng la rona ke na le kgaitsedi ya ke ne ke na le kgaitsedi ya ke o bidiwa Samuel Sebinanyane mme la le ka lemoga gore re Modisenyane le ene ke Samuel Modisenyane gape a re monna wa gona a tlhokafala ko Lobatse ke ne ka go mo fitlha bosigong jo gore nako eo tsatsi la phito ga a tsena ga le gone kwa ke le gore jaanong ba tsena mo kobo mmogo le mme Mamodisenyane ka gore ba tile go ita monna wa bone mmogo ba ne ba gagamala gore ka Setswana ra itse gore leterase le la motho yo tlhokagaletsweng ga go kwa le nna hela mme ena tsatsi le o na bararo ba gaetso le nna ke tile go ita monna me ntogalang hela ke tsene mo kobong le Mamodisenyane ka le tsala me ka gore tlhokagaletswe ke monna jalo bo ba riba maho mmogo a re Mamodisenyane ne le molemi o popota ka gore ne re nako le nako ga a lemile yana kgetsi tsa mabele kgetsi ya mmidi kgetsi ya dinawa ya goroga ko Serowe mme kgetsi eo tabe e le gore ke kgaoganya masika a me otlhe gore ba itse mme ga ke kgaoganyana ke batla gore ba itse gore kgetsi e tswa ko Ramotswa ko mosading wa tsala ya me a re ke ne ka mo tshwala kgomo gore a rue le ene gape re ne rata moletong wa gagwe a 10-8 ne re le teng re tsile le ene gone kwano wa tota e le gore re tle go mo godisa re ipelageletse dingwaga tse a di tshidileng le dingwaga tse ba di tshidileng mmogo e ntse le ditsala a re mme moragonyana o ne a supa gore o na le bokoa a robatswa mo dikokelong ka ntata ya go lwantsha makoa a go fitlhela a re togela jaana mme Mamodisenyane o re togela ana re ntse re tsamaisanya le bone bana ba gagwe ntse ke utlwa gore ba o tsogile jang o tsamaya ka jalo jalo go itlhela hela motsotso wa bogelo a ba re togela a re sengwe se ke batlang go se tshwala ke gore mme Mamodisenyane o ne a rata jewelers ne re le hatile ko Serowe kwa re ya Morakeng kwa re tla ke gakgamalla ke gore o tabantse a setse mo ntung kolo e dumante ha ke re ke a mmotsa gore ao Magdalene o dilwe ke mo ntung a rela santse ke rwala manyena le sebaga le necklace keta mo e leng gore o ne a laela bana ba gagwe gore le ha go ka nna jang ha ke tlhokagala le nkapese jewelry eo le manyena ke dumela gore ke di bone le nna mo ke se le honorile kopo eo ya gagwe eo ke a hetsa motsamaisa tiro o se ka wa toga wa nka tumela gore nya nako e tsamaile ke leka go tobetsa go mo gore yang ke bona gore yaanong a re sengwe se ne le gore o na se tshwaela gape ke gore
o na le setswerere ne re ha tile ko serwekwa o tla ba tsoga maphakela wa hela a ra ba ta mararo o ra kompolela ha re makuku a le ko o bo tsoga o hela a tota ga se gore o tshosetsa bana ba gago ha ba tswa maitisong ba tile go tsena mo jarateng ba ithaya le gore wena o thakala ditseka le hela ka gore gantsi ha bana ba tswa maitisong ba iphita yaanong wena yaanong ha o wa phakela e le gore ko wena o emeng ka leelo mo jarateng mabosigo bo sepele ke gone o taitseng gore go hela mme le gale ke tsa gore na re dilo di dintsi tota tse nka di buang ka tsale ya meye ka gore tota re tswa kgakala ke dumela gore anong ha ke bua yana ngwe ke mo page 300 go tswa mo go maabane a ka no ntse go buiwa a re we have lost a woman of substance. She was a loyal friend, a true friend, a mother to my children. Ke meo nana a itumetse a re suna a re haga jaaka o bona di buitse dingwe ne ntse di bua le bona bana ba gagwe ba ne ntse ba bua go suna mo ba ga etsomo nna le gone tota hala le ka COVID-19 nna go ntshositse tota ke ipotsa gore kore mme Mamodile kore ha suna mo go kana bolwetse jo bo thakaladitse a tota hela ga nke yaanong bo mo totometse mme re ka lemoga gore o halotse COVID-19 mosuno wa gagwe ne le sengwe se se neng se le mo mading a gagwe hela soko modimong ga sa ka sa mo direla diphatsa tseo ba ga etso ne ke re sa bohelo yaanong ke tswa mo magokong a ga tsala gagwe ne ke re bana ba ga Mamodisanyane re teng bana ba ga Magdalene bana ba ga Samuel Modisanyane re teng ko serowe botsala jo bo tswa kgakala la bo bua ka di 70s gare a se sepe se diragala mo lapeng se ka sa re thaela re teng tshwaragana le nna ngatana e le ngwe hela se ska sepe sa le kgaoganya re ska ba ra re le ka kwa ra utwa go le lwela boswa Mamodisanyane o le rutile mongwe le mongwe wa lona o na le sa itshwareletseng ka sona le rona hala ka bona o re influencer ma teacher ka gore Mamodisanyane o na le temo matshelong a rona ke gakologola le nna sentle gore ga ke tswa ko tirelo saba mme o na ra Mamodisanyane re hela bona ngwana ke yo mmone ko ke tirela ke kgokologa ke taga borona be ke a go ruta ko ithuteng ka baka la ga Mamodisanyane yaanong le lona ke tsa gore boswa jo o re bonetse bo tshwareng ya jalo ka tata lwapa le mollo setimo ha re tsena ha re batla go ithela mosune o re gajiwa hela jaaka go ne go ntse a moaga mma rona mme Mamodisanyane o robale ka kagiso a se ka ba gadima ke rona hela re ka dirang gore a gadime ko morago mme ha ka re ka monela lerato le ya a ntseng a re le neela le a ithela re ntse re sunana re hagana hela jaaka a ena a dira a ka gadima ko morago o ta robala ke a leboga motsamaisi aime ke lebogile la thata ke boleletse gore o tla bo emetse ditsala tsotlhe ga le bona ba kwadile ba le bararo jalo ba buile maabane oh thank you so much jaanong go raya gore kile a re gale ka tlola matsale ke kopa le mpheng chorus re bo re emeletsa matsale a tleng go latlhela le ena ke ntshwarele moagisane ke tlatla ko go wena morago ga matsale thank you chorus nyane e kutswane eo re mokanyane mo khairo tse sentle tsamela ka kono mogolwane le dumedisa putego ya modimo na yo ke menga ke video kgobe mokanyane ke tswa fa Matsilo Jeff meyo ntse ke re pele mo programme go kwadile gote Mosedi Pheko mme ga ka a kgona go bonala ka bothata ya go tlhoka go tsoga sentle
mme o na a leetse mongwe gore a tle go nna sebui ka kwano mme le ene ke ntse ke letile gore ga ise a go rora jaaka Bonolo na sa tswa go bua a re go na le re bana go ne go tshwanetse go le mogolo yo o itseng thata ka botshelo jwa ga Mama Tshediso le malome. Mama Tshediso ke mmitsa ke re malome ke mmitsa jaana ka gore o ne a nyetswe ke malome e bong Samuel Modisenyane go tswa ha Matsiluje e le barolo bet Mama Tshediso o re godisitse ba ntse thata ko Lebatse ha re gola re ithetse malome a ntse a berekela ko Lebatse mme o ne a toga a nna le Mamalome bana ba ta ko Francistown ko mmaagwe malome a na nna teng dibui tse di sa tswang go bua ga ke ntse ke direditse ka bontsi ya bone ba bua ka lerato gore Mama Tshediso o na na le lerato go ntse jalo Mama Tshediso o na le lerato tota ka gore e ne re ga ba tswa Lebatse ba ya Francistown road bana ba ba gagwe ba e bong Matshediso Bonolo bobedi ba tsene sekwele ko Francistown ba nna le umama bone e bong matsalagwe Mama Tshediso e ne re ga ba tile rote bana re be re phutela ko bone re itse re tetse dilo tse dintle diaparo dijo gore a re rata thata Mama Tshediso o itlhela a re phutile ka lone lerato lone bagetso se a bofelo se ke se ratileng ke utlwile malome ha a bua a re bana ba ga malome ba nne ka tshwaragano go ntse jalo bana ba ga malome nnang ka tshwaragano le tholane le rona ko Francistown le re thole le ko Matsiluje le re thole ke a leboga Thank you very much. Ke kopa jana motho wa koloi ya B118B VJ ha ile gore ke etse re sentle blue ya
ga wa tswala dipati o dulela ga la tswalega ke kopa o le tlhole o le tswale ka thulaganyo e ntseng jalo blue I think it's Azrael ke bona sentle jaanong re tswala le lenaneo batsadi tla bo le biditse hano moagisane mme Margaret le Sokwane ke gakolotswa gore ba tsaya maranyanea jaanong ga re ratamela segwagwe kwa la utlwa re se botoka ga re le ka jaanong ko maranyaneng sa tswa gore re tla boela ka fa gape ko podium. Thank you very much. Margaret le Sokwane ke mama ka gote maoto anong ke phofa mama o nthumile go ema mo boemong ba gagwe ka mabaka a lefatshe le le ka kwano ga kgona go bonala mama na re ke le bolelle gore Makgobotho ene le moagisanyi wa gagwe ba na le dingwaga tse 35 tse di fetang 35 e ntse le baagisane mme se ne se kgatlha ka boagisanyi ba rona le se stampong se kgatlha mo nakong ya gompieno ko re sampa re kopa sukiri fa go Makgobotho ba sampa ba kgona go kopa letswai ko lapeng Makgobotho ne le motho o lorato thata mama na re ke le bolelle gore ga kologala polelo nngwe ene le gore ne go na le tiro nngwe ko lapeng ka phosego re be re le bala go bolela Makgobotho mme bana bone ba itse ga ka re mama ga mmolelela o ile a tsamaya ko lapeng re fitlhetse Makgobotho a na le baeng mo lapeng ebile gotlhe a sa tsenya mo pelong mama a ba a tla kwano morago ga tiro a re tlo go tla go kopa maitshwarelo mo go Makgobotho o fitile a mo tlamparela a mo haga a mo suna a mo ha tsotlhe ya ka ne litse le motho o lorato polelo nngwe ya tsone ya dipolelo tsene mama a ding kgakolola ke gone gore Makgobotho ne le motho o lorato ne le motho o kgonang go phutha bana ba tla ga gagwe hela jalo neo yeo e na hetala ko baneng ba gagwe I remember nako nngwe botho a ba ntlela ka ngwana le nna e le gore ne re batla ngwana o re ka nna le ene ko lapeng a ba re tlela ka ngwana mosimanyana na bidwa Tuelo ha tsena kwano a ba go nna le rona ko lapeng go ra re ga tswa fa botho a ba jele borotho ga go tsena ko lapeng a ba feta ja macaroni a ba ja le nama ke re bosigo ba teng Tuelo a ba tlhatsa bosigo bo tla dira tse tsotlhe yano mama ke gantsa go se tshwakgaletsa la gago le tswa go ntsela ngwana gampieno na ke nna ke lalang ke bereka bosigo botlhe so se ke sone go le supegetsa gore tota Makgobotho nana le neo e tona ya lorato mme fela se segolo re sentse re itse gore ne le motho le ene na tsamaya mo dikgetlhong mme hela ga a bolelela mama nako e ntsi dikgwetlho ne di sa mo re sepe dikgwetlho tsa Makgobotho na di ralala ne di mo thatafatsa ene le rona re thata ka tsone ke sengwe sa dilo tsa di rutileng bana ba gagwe gore dikgwetlho mo botshelong di ba thatafatse ba gaetsong ke a leboga ke yo ileng a bona go le maleba le gone go jena ke motho o tshedile le batho ke a leboga phuthego ya Modimo Chorus. Le bonne la melitimile le bonne la melitimile le sedi la melitimile le sedi la melitimile. Thank you very much, Honorable Councillor Bernard Rantu.